Jedne noći svemir ti pošalje poruku. Ne drugu, ne nejasnu, nego jednu jedinu. Uzvik koji traje tačno 72 sekunde. Dolazi iz dubine kosmosa, na frekvenciji koju naučnici vole, iz jednog zabranjenog mesta na spektru i onda nestane. A priča traje skoro pola veka. Bilo je to tog avgusta, 1977. Jedna observatorija je uhvatila signal toliko iznenadan da je čovjek na papiru napisao samo jednu reč: wow. Pitanje je jednostavno i jezivo. Da li smo tih 73 sekunde stvarno čuli nekog drugog ili smo samo gledali u sopstvenu senku? Sve je izgledalo obično. Rutinski program osluškivanja neba. Bezbroj sati sitnih smetnji i lažnih uzbuna. Naučnici su već bili naviknuti da svemir uglavnom ćuti, a da zemlja stalno pravi buku. Ali te noći, u pravcu jednog dela neba pojavi se ton. Čist uzak kao igla kroz seno. Nije bio širok prasak, nije bio olujni šum. Bio je signal koji liči na nešto što bi neko namjerno poslao, jer je previše uredan da bi bio slučajan. Na papiru koji je izbacivao računar, umjesto dugih nizova brojeva stajao je kod 6EKUG5. I ne, to nije šifra vanzemaljaca. To je način na koji je sistem beležio jačinu signala u 6 uzastopnih merenja, dok je izvor prolazio kroz vidno polje teleskopa. A pored tog reda, Jerry Eman je hemijskom olovkom napisao jednu reč. Wow! Zašto je to bilo toliko posebno? Prvo, trajanje od otprilike 72 sekunde nije slučajna brojka. Radioteleskop nije pratio objekat motorima kao kamera, nebo se kretalo preko njegovog snopa i izvor bi se pojavio, narastao, pa nestao u ritmu koji odgovara samoj geometriji posmatranja. Drugim rečima, signal se ponašao kao da dolazi sa neba, ne iz parkinga iza zgrade. Drugo, frekvencija signala bila je blizu takozvane vodonične linije, oko 1420 MHz, frekvencije na kojoj neutralni vodonik sija u kosmosu. To je univerzalni marker. Svaka civilizacija koja zna nešto o radioastronomiji zna i za vodonik, jer je vodonik najčešći element u svemiru. Zato su se ti programi često fokusirali baš tu, kao da osluškuju univerzalnu adresu postojanja. Treće, jačina je bila taman toliko jaka da iskače iz šuma, a opet ne toliko luda da odmah vrišti: ovo je vojni radar. Bila je, kako da kažeš, taman toliko jaka da ti pokvari san i natera, te da se zapitaš da li je neko hteo da bude primećen. I onda dolazi najgori deo. Priča se nikada nije ponovila. Ne sutradan, ne sljedeće godine, ne ni posle decenija. Nebo je ponovo osluškivano na tom mestu, na sličnim frekvencijama, sa boljim instrumentima, sa više vremena i ništa. Kao da je neko jednom pokucao na vrata svemira i nikad više. A u nauci, jedan jedini događaj je kao jedan jedini otisak prsta bez osobe. Zanimljivo, ali nedovoljno za presudu. Zato je wow signal postao legenda. Ne zato što dokazuje vanzemaljce, nego zato što stoji tačno na granici između mogućeg i neuhvatljivog. Dovoljno čudan da ga pamtiš zauvek, dovoljno usamljen da ne možeš da ga koristiš kao dokaz. Hajde da budemo brutalno pošteni. Postoji 5 objašnjenja. Svako je realno. Nijedno nije savršeno. I baš zato ova priča živi. Prvo, zemaljske smetnje. Radiosvet je pun duhova, interferencija, refleksija, spajanja signala, nepoznatih izvora koji se pojave i nestanu. Nekad je dovoljno da se 2 frekvencije ukrste i dobiješ nešto što izgleda kao signal sa neba. Problem je što je wow bio izuzetno uzak i čist. Takvi lažni signali postoje, ali obično ostavljaju trag ili se ponavljaju. Ovdje imamo samo jednu jedinu pojavu. Drugo, satelit ili letelica. Deluje logično, nešto prolazi, emituje i ode. Ali tu nastaje problem. Da bi izgledalo kao da dolazi sa fiksne tačke na nebu i da prati obrazac snopa teleskopa, putanja bi morala da se poklopi previše lepo. Nije nemoguće, ali nije ni elegantno. Treće, prirodni kosmički izvor. Pulsari, kvazari, razni radioobjekti. Svemir zna da bude glasan, ali prirodni izvori retko daju tako uskopojasni ton,
kao jednu jedinu notu. Svemir obično svira akorde, široke spektre, haotične šumove. Ovo je delovalo kao jedna precizna frekvencija i tu se priča lomi. Četvrto, komete. Postojala je hipoteza da je u tom trenutku kroz taj region prošla kometa i da su oblaci vodonika oko nje emitovali na bliskim frekvencijama. Zvuči romantično, nije vanzemaljsko, samo ledena lopta. Ali problem ostaje. Zašto bi kometa dala tako čisti, jak uskopojasni signal? I zašto ga drugi instrumenti nisu vidjeli na isti način? Hipoteza objašnjava deo, ali ne zatvara slučaj. Peto, namerni signal. Najuzbudljivije objašnjenje i najopasnije za glavu. Jer čim kažeš namerno, moraš da dokažeš ko je poslao, zašto je poslao i zašto baš tih 72 sekunde. Zašto nikad više? Možda je bio slučajan svetionik, možda test, možda nešto što se desi jednom u 1.000.000 godina, ali nauka ne gradi kuću na možda. Nauka traži ponavljanje. Zato se wow signal danas koristi kao lekcija, ne kao dokaz vanzemaljaca. Kao podsjetnik da je potraga prljava, da imaš more lažnih tragova i jedan trag koji izgleda previše dobar da bi bio istinit. I tu dolazimo do modernog doba. Danas, kada bi se nešto slično pojavilo, ne bi zavisilo od jedne observatorije. Uključili bi se nezavisni teleskopi, uporedila bi se merenja, filtrirale bi se zemaljske smetnje, proverili sateliti i proverio bi se cijeo spektar. U roku od dana, možda i sati, znali bismo da li je signal naš ili tamo. Ali čak i danas, najveći problem ostaje isti. Svemir ne daje ponavljanja kad ih hoćeš. Ako se nešto desi jednom i nikad više, ti možeš samo da sačuvaš taj fragment kao fosil i da se pitaš da li je to bio prvi dodir ili samo savršena slučajnost. Evo mog zaključka, bez romantike. Znamo da je signal zabeležen. Znamo da se ponašao kao da dolazi sa neba. Ne znamo šta ga je napravilo i dok se ne ponovi ostaje otvoren dosje. A sad ti meni reci u komentaru, šta te više plaši? Da nismo sami ili da jesmo? Ako voliš ovakve misterije, zaprati kanal. Sljedeće otvaramo temu brzih radio bljeskova, signala koji traju milisekunde, a nose energiju kao eksplozija zvezde.